To hakini ke por pat ngadani ke ban aingu biang yo try. Bangayo biang ke negalat ban ai shafi ke tien ke jong play. Nga kmi dan tiba ke nege jing hikai ke jong aman ta ke sngiru kan nang ke jing ker khu ke bakrau. Ya ke jing em jong pi ke be yo sngo. Namar ngadan ban keren biang menta ke sngi shafang ki kamba. Ki bau jiskris ule men bau dang dan hagini ke pertai. Ngala keren la katukan neteliki kamba ki bau jisu le but mentagasngi ngenyelech ka gospel ke jong Lucas kalenang ka bahenrio ngenye pulie na ka dekhat ka bahenrio dapi pulie ye ka ni kalenang pinsayo i ka jubab katukan neteliki jubab nrei shwai kata namar ngenye pulie ki kamba tingan pulie nadu ka dekhat ka bahenrio tertel ka ongkumne. Kala jaru ha ka waipat ke sabaton ba ula lech rung apa ke sinagog bat ula hikai. Tela dan hang tau beriau ubaga ketiga manjong u kala yap. Kinong tho bat ke farisi kila ya ap thab yo ula un pen kia ne em ha ka sabaton. Bagini yo muduyo. Uti ula latip e ke jingmut jong ki bar ula ang hau tau beriau badan ke ketiga ba yap. Tu khijat tu yang ru hapedeng. Ti ula kia bar ula yang jat ru. Namar ka tau jisu ula ang hakingan ke liyefi ka daya ka ban le baha haga sngi sabatan lani ya ka ban le sneo. Ya ka ban pen em ya ka jing em lani ya ka ban pendo no. Ti ula khmi saudong ru ya ki baro bat ula ang hau tau brio. To kner no ya la gakti uru ula le kumta. Ti ya ka gakti jong u lapen baha. Kiti gila dap daga jing bitar lamwir bat gila ya sela paranok hi ayu bakila ban le yo jisu. Fika nega nega Jingpynkhuid kabau jisu upen kia yo brio ubadan ke ketiga man kabalaya. Fi pet mau no brio komon umdei ulang paralyzed tangga keti. But na fi pet ya gane pet suki jai ni ke por ke jingikai kabadan kam la singalang anong. Fi pet yang ni ka Bible kong ujisu uhikai hagasngi sabatan. Pi malaga jaka haba ujisu ulain unda yo lat hi uhikai. Nagatagadao na pi pet bahana ga Bible ujisu unda upen kia igi brio. Na pi puli ka to galanang ka banrio jong Lucas na du khat nyo. Hang tu ha heading ka ya thu shai ba ujisu uhikai uyalap ba upen kia. Kita ki light li ki jing shakri ki ba ujisu le. Ujisu uhikai uyalap ba upen kia. Kasi nakabanta jong fi ki bam. Na khamyo sngaw iki ni jingikai ki ba ngi shat yo sngaw nadu basdang mangi shakri yo blai. Ba kini light li ki ministry la ni jingikai mabro ki jing shakri ki jong try jing you just grace. Light li ki kam ki bo blai ula ayo ubo le ka benengkong ban hikai ka ba ar ban yalap bat ka balai ban pen kia. Ngaju persang man buat ya gane ha ka banga duai ki brio yang sama banga lek. Na mga yo ibaw jisu usay penmilian ni gani ban hikai ban yalap ban pen kia. Tongan su pen syai pi kendiat. Balai u jisu hikai. Pi ke jing hikai ya ke ketir ke jong play ka kawanra ya ke jinget ya ke dok not jong prio. Namal ka Bible ko ang kasiti sige ng Rome ko nang ko bisipaw ka dekat ka bakat niyo ko ang kajinget ka jana ka bayos ngaw. Bat ka bayos ngaw daga ketir ke jong play. Nagatagadaw abaw jisu uhikai kamot uhikai ki prio daga ketir ke jong play bagi laban ngay. Maklem na yos ngaw kinom ngay. Fika taka deka nong rim ka mga yo iwat hado mentaro ngiyay lahat ya ganit. Tengi si duay ki prio klem hikai. Ka hoy dalawan pun ki prio pimla hinikai way piway. Rekat bala hi ngay le ban hikai nang ni daga ketir ke jong troay.
Namar kibriu nda kilayo ige jingi kai ge bedai na gktien ge jong play. Gapen kai ge jinge bat pinsa yo I nda pia lap. Kibriu ke laban priang. Baleu jisu ya lap ke jinge lap ke kren ye ge jing pen pai ge briu she ge jing la ka pamon. Kamon nda wi hikai gapen kai ge jinge. Ge jinge lap ke dai ge ba pen trei kam ye ge ktien ge jong play bakin tip ye ge pop ye ka bakin tip ye ge jing map ke jong play bakin pai show play. But ndaladep kani kasawan ke jingpen kia. Fi day na kita kadaw bunsin ngi light na gani ngem da kami kai gibriyo ngi shudwai gibriyo. Bateng teng dan lele gibriyo gibriyo be tang man sulet man supat duai hau to briyo. Manata de bun shudwai begini yok kia begini no shiyeng kam dan jingkala ba mod eru em shukwa tang man shuyo jingpen kia. Da kalong ngum tangan itu ipi kam dan jing mod eru em ke jing duai gibriyo begini yo igi juba ba ke jing em joki. Lada ki klem syam ige jing la ka momot, lada ki klem pai show play. Ki shuyo pediang tang ige jing pen kia ka ige jing mot ang ta. Lada ka daw nga kwa I fi gani ka por bapin. Pelai jing mot ngap ngan pen I fi ga jing mot jong gani. U jisu u hikai haga sngi sabaton. Ngin siya pet ye gani ga sngi sabaton na marhang ni pin pet bai gani ga jing tho ang ni. Kadai ka bau kuran bet ye ga sabaton. Ten ringin siya pet shibet kandiat ye gani ga bangala jukuran teng. Dan rai ngakwa aga ni por bapin snga pahangan pen ifi kani ga ba unda urung aga ni sinagog uhikai udan mo brio ubawan hang ni ubaka ketika man jong u kayap ngan kham kren ya kani ga ketika man kabayap nganget ublay un kerkhu ifi dengan pen I gani bat kan long kawai na ki jing shairu ifi ki katugan ni ki bom ju kham yos ngau. Piu neu beriu ukhlem yap ke ketiga diang. Uyap ke ketiga man. Ke ketiga man kadai nengkong kadai ke badan kam. Tang kendiat ke beriu ki batrai kam da ke ketiga diang rei pat bahi ki beriu hi ki kam lei de da ke ketiga man. Hangi ki jait ben riu khasi jait yang nget ke jo hi ke rokom. Ye ki khon jongin da ki beriu ki ai jing ai ro. Ngim jisha bagin shim da ketiga diang la shim baga ketiga diang kadai ka ba khampo mat ka ketiga man kadai ka ba kham dan buram. Bar barabon dang I khublai ketiga ngim ju khublai ketiga ka ketiga diang I khublai ketiga ka ketiga man. Dangi ai jing ai ro ngim ju kham ai da ketiga diang I ai da ketiga man. Na mala nyau baga ketiga man kadai ka ba kham dan buram. La nyau baga ketiga man kadai ka ba beriu ule dona kor. Kabaar ke ketiga man kadai ka bakhlain. Mau ia ki beriu ki batrai ketiga man hi ke ketiga man kadai ka bakhlain. Kaba pimla da ke ketiga man. Kamot ke ketiga diang lai kamla. Takadaw ngan pen I fi kat tu kat ni haga ni kapori ka ni ke ketiga man. Ka ketiga man kadai ka badan jinga dai ru baru belai. Yai syaban nga ngan pen I ka ni kham jerong. Pi uneu beriu udai ubak ka ketiga man jong u ka klem trai kam su kalayap. Ubriu ubak ka ketiga jong u kalayap, ka ketiga man jong u kalayap. Udai beriu ba ka jing im jong tu beriu ka dai ka bedko, ka ba wit, ka ba thot bet, ka ba sulong, ka bam long bet, ka ba kelumar. Namar ka keti, ka ba dan buram, ka ba klan, ka yap na. Ka deko ka jing im jong nu beriu. Nakata daw uneu beriu nda wan hang ni sinagog uji suyo I budan ka ketiga man ka balayap. Shua bangan keren ni jingpen kia ngan pen I fi. Baka ketiga man ru kadai ka badan jinga dai baru play. Sigum ka jing tip fi hang ni ngan pen I kat tu kat ni. Yang ni ka ketiga man. Fi ka ketiga man na ni ka liang ka man kadai ka ba dan jinga dai baru play.
Hakapor bau Petras baru Yanis bagi senran kilap. Mau ki klem nget bau Jisu u mi pan laga jingtap. Tapi pulih Yanis kalau nang ba arfu wei. Petras ulit paino ke kam la jong king tong do khabiang aga liang. Shong lengkoj aga liang the Bible. Ujisu wanwat iki. Dau yang narut duriau ke liu au pia dan jingpam ki ong em. Pikin mau Jisu pertai ki senran uang penhiare ke jar jang pi syakaliang Kamon. Pi kaliang Kamon kadai ke badan Kamba nau play. Ke right side ke kaliang Kamon. Bat ndah bagi penihar klem dah tiap ki penihare ke jar syakaliang Kamon ki ngat ki dokha. Fi inga kwa agani ke pa pinso tho pet bahaba yo ke jing syakri play jang pi penihar syakak tiga diang. Yo pilai syakak tiga diang. Sekaliang ka diang. Dapat bahaba ka jing syakri blay jangi ka day balang sekaliang Kamon ka keren. Ia ka jing ay ka jong blay. Ka keren syapang ka jing baha ka jing subun ki Kamba ka jong blay. Sekaliang Kamon. Teng-tengi syakri blay ngidan betang sekaliang ka diang. Kaliang ka diang ladangan syukran mangang ni ka keren syapang ka hukum. Ka keren syapang ka jing long jong ka hukum. Ngimla man yai light nagadi ka diang. Rekan mau ka tiga man ka keren ka jing ay. Ndau penihar ia galiang segaliang Kamon kiyo iki dokha. Pinapuli na ke kitab Isaiah kalau nang ka besan fuar na ka khat ka besipho. Kaktin ke jom play ka ong ula slight link khoi yala ka sankti ka khoi ke jom kmat ki jaj ben rio. Baga perthei barok away kan yo ka jingpenim ka jom play. Kata ka kaktin ke jom play. Nganda puli pinang ni naga Bible ka ang sisay kita gaktian tang ini puli naga khat ka bisipo utrai ulalai lingkhot ya laga sankti ka bakhot akhmat ki jat ben reu baro te ki bakut ka khandau baro kenyo ya ga jingpen em u blai jonga fitap ka ne ka jingkren ka jong u Isaiah ya ga prophecy ka bo a bo blai un salai lingkhot ya laga sankti ka bakhot dan anggap ni uslait lingkhot ya ga ketiga man chao bagi jat ben reu baro bagi bakut ka khandau kinyo ya ga jingpen em play fitip ka ay ganay ka ketiga man ka bau play uslait lingkhot kanay ka kren yo Jesus Christ bala slait lingkhot la pele ran yo u sha marway lo ga ding fna ba ya ga pop changa ba chongfi but ka ketiga man barabor ka kren siya Jesus Christ nga sa ay ganay ka point ba ka ketiga man kaday ka badan siya kaday baru play. If you pull ke siti sigi Hebrew kalau nang ka bakhat ar ka ba ar ka ong. Da ka bakhmi show Jisu unang penlang ba unang penjanai iga jinget jingi. Uba na marga jingkeman ni ka balabu akhmat jong. Uda sya iga ding fna. Uda ipen iga jingle ran. But uda syong ha ka ketiga man ka ket ka jong play. Fi ka ketiga man kekeren siapangu Jesus Christ. Ketiga man kekeren siapang kejing ai. Ketiga man kekeren siapang kejing iet jang play. Kendiak ngan siapan iet fi syusyu igini ketiga man. Haga testament berima gerukom ki Jew. Ki kenkor bahaya ke ketiga man. Takadaw fi puli na kini ka Bible. Pinyo hagapor ka ba u Jacob ulat temmen ba. Uwe na ki nong trai ule yatu au Joseph. Agala nang ka basaw po pra. Ule yatu au Joseph ang ukpa jame upang. Ulat temmen upang. But fi puli ka Bible u Joseph ule kumno uwanra show Jacob kupa jong u igi kun rang jong u argot yo Manase bari u Ephraim nawanra
ula khamber ya ki khmat ro ukur khu yiki ukur khu yo Joseph ukuran ni ki kitien jong ka jengir khu nang ta kia keren but ka Bible ka ong u Joseph ulekum no ngan puli na kalnong ka basapu pra na ka bakhat lai u Joseph ru ula shimi ki berar ngot yo Ephraim hala ka ketiga man syapang ka ketiga diang jong u Israel but yo Manase ka ketiga diang jong u syapang ka ketiga man jong u Israel but ula walam iki hajan jong u but u Israel ula kener ialah ka ketiga man but ula bu ia ka lol ka kli u Ephraim u balang u bakhaddu but ialah ka ketiga diang lol ka kli u Manase u de alam tip briu ialah ki ketide na bau Manase ulang khoning ko but ula kerkhuyu Joseph ulang u blay u baga kmat jong u kalaya ki kpa jonga u Abraham bat u Isaac u tau blay u bala sayang ana do bangalalong adu kaningisngi u tau angel u bala pelaj em yang ana ga besni u baro un kerkhuy igini gi samla ya ga kerteng jonga ru baga kerteng ki kpa jonga u Abraham bat u Isaac on sakhat haki to ai begini kharoi ru kum ki dokha aga jingbun pedeng katagari baru Joseph habau la yoi bau kpa jong u ubu ya ketiga man jong u halor ka kli u Ephraim kalapen singasi yo ulabat ya keti u kpa jong u ya gaban penkan ria ya kan ka kli u Ephraim shi ka kli u Manase u Joseph ula angro hau kpa kum ta ku kpa na bau ni ulong khon khat ningkong bo ila ka ketiga man halor ka kli jong tu kpa jong ula kernga ula ong ngatip mga kukhon ngatip mga uniru unlong pat ba unlong bakrau niru din re di shisha uparau bah din jong u ulong bakham krau yo u ba du sambai jong u unlong ka jingpendap igi jat ben rio ba ula kerkhu iki ga sngi udaong hame ukunja Israel un kerkhu udaong u blay un pelong ya me kumu Ephraim bat kumu Manase ba ula bu yo Ephraim shua yo Manase u Israel lo ong ro Joseph kmi ngan sayap no andre u blay lo ringkat bat pi but uni alam pat ifi shagari ki kpa jopi mangala ai me ko ga benta tam nalor ki men bo jome ya ka bangala kini ne ki kinja amor dalaga white lam ba dalaga ronti fi kene ke jingja ka ba kham long krpang ha Bible o Joseph dan argot ki konshen rang u banin ko de Manase u ba arde Ephraim ka julanga ko to por ba ba ki kpa ki kerkhu blay labo ikata ka jingla haki baga jingir khu ka hiar chisha api pet ba kum yo u isobat yo isobat yo Jacob ro nda haba u ma u Isaac u kerkhu ka jingir khu ka le chisha wat la dawle daga ba shukar walau Jacob le daga ba shukar napi pet hang ne haknang ba sa pra nda haba u Joseph le ra yo Manase bu Ephraim u bo yo Manase shikaliang kaman jong ukpa jong u mariu Ephraim u bakhadu u bo shikaliang kadiang henry napi pet pat nda haba ukpa u bo ikti u bo upna u bo cross ma bo da kti u bo cross ikti ye kti kaman u bo aga kli ga jong Ephraim aga kti ga diang u bo aga kli jong Manase Baga Bible ka ong u Joseph daw yo iya kani ba u kpaw bo ikaktiga man jong u hagakli u Ephraim u bakhaddo kapens nga siyo kapens nga si nakwa fini yo i ba iya kani man tagisni u shim ikaktiga kpa jong u ba upen kan ria ishagakli u upen kan ria nagakli u Ephraim shagakli u Manase udah angkuh pa uni udi kono beningkong bu ikti ka mana lor ka kle jong rega Bible ka ang u Jacob
ukpa jong u Joseph. Ukur nga uong priang. Uong ngatip mga kukun. Ngatip mga uni ulong upat ba ulong bakraw. Uni rudi. Nrai shisha upara ba di jong ulong kam kraw yu bersembah jong ulong ke Jingpyndap kijat penrio. Baru bo ke ketiga mana ke ketiga jong Ephraim bakat do. Ubo ke ketiga diang ke ketiga jong mana se fi na pek bahaya gani. Balai bau Joseph u snosi kadau u kwa hi bau mana si u koning kong uni wa ke Jingpynkhuid. Nrai kat ba u Jacob ukur nga open air. Bat nga aingo yu blay. Bau blay. Ulong blay bau pala. U ai ga jing sngot ho. How Jacob. Bat ndah hadien bau boi ke keti. U cross sigi keti ke jang. Haga jing pulih jangan ngalap. Kini ga mga syam mga shimat. Nga syusngot ho. Haga bensiyam jangan. Begini arngot ki khon ki jang u Joseph. Ki teuru. Ia ka basya jangay baha. Ngamtip lapila neman priang ikanin re haga jing syam jangan ngayo iba. Ki keti ki keren ru. Ia ga hukum. Ketiga diang ke keren ga hukum. Ketiga man ke keren ga jing ayai. Ngayo iba haba u Jacob u cross. Ia ki ketiga jauh. Baru bu i ketiga man hau bakat do. Mari ke ketiga diang hau ba ningkong. Ngasio i haga bangapuli ke ni ka Bible malaga por. Baka jing cross ke jong u Jacob ia lagi keti. Ke tau ia ga ding pna ke jong Jesus Christ. Kalau tau lupa ia ki ketiga bau pna kom tu ding pna. Ula cross ia ki ketiga jong ban pen i ga dak jong ga ding pna. Baga jingger khu kan let ke ketiga man syau bakat do. Kanam let syau baningko. Kani ke keren syapang ga ding pna ba bau Jisu yap. Ke jingger khu ke let ningkong sigi gentle. Ke khlem let sigi jiu. Ke jing penim. Ke khlem let sigi jiu ke let sigi gentle. But haga ding pna lapan ke la. Ia kita ki eki ai. Kata ka dega jing sengaut hu ke jonga. Angayo iba ke ketiga man. Kadai ke beton kam tam. Haga jing im ke jong brio. Haga ni ke pertai. Ngaong e fi kadai ke beton jing ya dai baru belai. Lalangan keren hagi ni sengi kadai ke ketiga man. Kadai ke beton kam bah. Teng-tengi penai cuma palatang ke ketiga diang. Ki bom seiso ke jing im. Bar ke ketiga man ke syuyap kuntu ke klem troika. Pitip ladangan keren lelai ke ketiga man haga rukom jing imenta. Ke keren ru yau kupah yang. Ubalong ke ketiga man haga yang sem. Teng-teng ke ketiga man ke balong kupah ke yap. Ditang ke keme ke batroikam. Ke ba iit belai, ke ba duai, ke ba wat yau belai. Bar ke ketiga man ke syong, ke yap, ke klem dan jing day baru belai. Bun sen ke ketiga man ke ngop ke kiat, ke buai, ke tanglang. Ya ke lenti ke bom day. Tang ke ketiga diang. Ke ba im, ke ba yang baru belai. Bat teng-teng ke syujin jar. Bat ngekeren ni pi ki kepa. Ki balong nong yalam hiyang. Pi day ke ketiga man. Wat ai ba ke ketiga man kan yap. Day tangu Jisu balaban. Pen kiai ke ketiga man. Pimyo iba uniu brio. Ngini po isya uniu brio. Uniu brio. Udan ke ketiga man ke bayap.
Bat ngasngau tenat bau Jisu ndau rong hang ni. Ndau yo I baga keti Kamon ke yap. Umla ban chus ngap. Fiyo I apa gane ke jing seng. Kat bau Jisu dang hikai. Kidan ki nong tho, kidan ki farsi, ki bawan. Ki bade ap thap laun pen kia ne hagas ngi sabatan begini ban mudu yo. Nadang sidap keren ni gane. Har tu ke kamba ka ba pen kia itu bagi ba sawat ba pangiap siliang. Bagi nong tho ki farsi ki nong yalam niam. Khambun sin ki dei ki balet jing sang. Daga jing temu ko babakla. Nga kerpat ifi ba pinweng ila dia nang ta. Na syakri yo blai daga taga rukom. Ki nong tho bat ki farsi. Ki yang haga dur junga niam. Ki khamlong concern. Lani kidang khams ngo kia. Ya ka niam banya ki mensim ki bakodor. Kidang ki kham perkat baga niam ke kham dan kamane ki brio. Kan bau jisuan ceng ni ke pertai uklam yap na kam taga niam. Uyap alo ke ding fna na kam taga mensim ki bakodor. Ka Bible ko ang ki syong ni ki dia apthap laun pen kia ne em. Yang no brio badan ke ketika man ke bayap. Ngasngau tenat baga Bible ko ang ujisu utip ya ke jingmut jongki. Tapi syakri uplay Filipin tip ya ke taga ketian. Ka bau jisu kani ke record ang ni ke itu. Bau jisu utip ya ke jingmut jongki brio. Utip dah ke jingmut ayu pi syakri ya uplay. Pi utip ya ke jingmut jongki nong tho badi ke farsi. Pimla pin buri no play. Bala bau tip ya ke jingmut jongki pet ule kum no. Ula ong hau tau brio. Ubadan ke ketiga bayap. Kejat yang ro apdeng. Sengau tenat fi pen kia agen dong. Pen kia agen jaka kamu syong. Udah pak yang. Manut menang pak yang ke khmat apdeng. Bun ba ki brio ki ba kuat banyo ki kamba no blend file rani ki brio. Pidang perkhat ke buram brio ke buram ke niam. Pi kuat pat banyo kamba no blay umlek kamba gendong. Blay ulek kamba dai hap khamat jong ki bobon. Ban pen pau ke buram jong blay. Khat yu ni brio wang kejat yang ro baru ni brio ula kejat ula yang khamat jong ki bar. Pek bahau jisu umpat pen kia ni. Ukuli jingkeli. Wangan keli jingkeli api. Ukuli ni ke jingkeli sengah buang. Kadai ya kaban le bahag sengi sabatan. Ni ya kaban le seniau. Ni ya kaban penim ya ke jingim. Lani ya kaban pendu no. Diulah khmi saudang ru aki barok. Ngakwa banganong ifi khmi saudang. Uap manu ban jubab. Kuli wong kadai ban le bahane kadai ban le seniau ke sengi sabatan. Kadai ban penim ya ke jingim ne ya kaban pendu. Film dan balat keren. Wat gini ginong tho farsi ke balat keren. Bun sen pin lap ba bau jisu kuli jingkeli khambon ki bri ke balat keren. Ukuli ya ke jingmut jongki na mau tip ya ke jingmut. Banamdan balat keren ujisu sengabangan pulih vina ke Bible. Dia ulah kami saudang ru haki bara ban ap manoban jubab damdan bejubab. Uong hau tau brio. Sengaba uong hau tau brio.
Kani ka dengan nong rim ka bangala jukran bon sin mentang singin dengan ong biang. U Jisu uong yau tau brio. Kner no ela gekti. Uru ulale kumta tia kata gekti jong u lapen baha. Artali ki eki banga kwa gan keren hang ni nakani gejing tho nakalanang ka banri ur khot bishipho. Kani ka dai ka bau kuran shapang. Kani ka kti kaman. Fi hang ni u Jisu klem kata da kti. U klem bokti na kani kti na klem bokti na kle. U yang kham jangai. U syukuran. U syukuran. U ong yau ni u brio. Kner no ela kti. Uru la le kumta tia kata kti lapan baha. Kini ka nong rim ka bangala ong fi bon sien baga takadai bah bau blay. Uthaw yung ka perthay. Kini ka nong rim ka bau le usukran. Uong long tika la long. Katakadai ka nong rim ka bau blay udan. Habau ong ma u long ka jing shai tika jing shai ka la long. Long ki sim ki ding ki sim ki do tika jing sim ki do ki la long. Tapi puli uong to ka duriaw kan kendriya na ka rengkaw ka long tik kong bau blay ukuran. Fi u blay usukuran. Ublay usyukran. Kada puli kitab Sam. Kalanang ka balay po lay. Pinsayo iya katuka. Iya ka niga jing shisha. Bahaga niga Sam ka balay po lay. Kada khat ka ba kanday ka ong. Naba ulah kren ti kalalong. Ulah hukum ti kalane eskam. Banda walu Jesus ka niga pertay. Haga gospel ka jong Marcus kalanang ka bakhat way. Ulit wat so na uding dembor abam dan so. Na makampat niga po so ukren. Yo ding dembor uyap. Petros wan uang try kum la Simon step uang try utu ding bo mekren menen ulayap na du kitir u Jisu uang yo mame ge jinget ke bakum ge jong blay balada men ong yo nu lum long balarat no shaduriao lada mem artatin ge dot not kan long ge ike eru ge ba ong but u Jisu berbor u pentri kame ge jinget da khabau shu ong ngala jukren berbor fi kata bahwa penmi pat yo Lazarus ushu hukum habau penkia igi berpangiap siliang hukum kabamut ukuran ke jinget barabor ke dega berpikiran ia ke kamba ke jingim jogi brio bat ke jing penkia kan long kabaning kong ke dega ta ukuran nama ke dega nongrim jong ke jinget pipuli stis gi nongrom la masaud khot khat nyau gong kat kumbala thok ala penlong yeme ukpa gi babun gi jait ben rio ke kren yo Abraham. How about Abraham ulanget uba pini emi gi yap bat uba khot ia kata ka bomlong ko magadalong feel Jisu ni klem kata ada kati usyukran bana ba ukran ke kamba kaja ngatwai minta gesngi ba blay play ke jing sngot ho jopi usyukran ke kamba kaja ban daula dep keren lapan bahayo no brio fi artlik ibu Jisu le udang dan ka por jong hukum bara budang don ka por jong hukum u Jisu hab ban pikir bahai kata balai uklem kata balai syukran ke beneng kong de nong rim jong jinge ke baar ke de uklem tre ban ailat ye gini nong tho bagi farisi begini okem daw yu namar ununo bakta uba moki jiu taman pendat budam hagasngi sabaton no kim tre dan nama bakadai ke jingle ke kam no kedai ke works ke kam kim le ai ru ya dai nak takdaw hagini ke singi sabaton u Jisu klem kata namar la da ukta kini yo daw reu syukran wat la kadai ke nongrim jo ke jinge reu Jisu perkhat ru artat baginum yo daw klem kata. But fi puli na ga Bible, kani ga dega bas ngau lengo. Ya ga banga ong fi na du mene. Ngan pensyai kendiat kat banga dang lap ini por. Fi puli ya kani ga kamba ga baja. Na ga nang ga banriu jong Lucas du khat wei ga ong.
Kita kila dap daga jing bitar lamwir, bat kila ya selapar lau hi ayu bagila ban le eu jisu. Mudur bi kata jing mat la jong ke jing long niam. Kaba hadu kat no ba wai nagi para banget jong ki ubawan jing seng. Ubadan ke ketika man ga bayap. Uba kikim la le renda wan u jisu. Upen kia inu brio. Kala day ki ya ga bakin. Ai lat u jisu bon dwai lo di brio barok bakin ya yo kia bakin ya yo i ga jing em. Henry ke jing long niam ka mat la ya kata. Hadu mentag sengi. Kini ga mensim niam ka pen mat la ya ki bon ba ki brio. Bakim yo ia ka ke result ka babaha. Ki yo itang ya ka buram niam. Mudur kini ki yo ki bitar lamwir. Mudur ka Bible ko doang. Ki da bitar lamwir. Kapamut kata ka jing bitar ka bada lek lumar. Bat ndah bakal pen kelumar kita sela perlok bakini lek kumno. Ban peniap yo jisu. Bau le ayu. Bau pen kiak brio. Mudur pi kata ka ni ke jing long ni. Ngat tuai ya nor ya no ki bayo sengau ni ke por. Pet bah bayo. Ketap mat la ke jing sarong niam. Yo ketap ke tu ke jing long niam. Pinum yo ia ke bagen jamin sem. Pinum yo ke bakrau bo bleu le. Ketap ke jing long niam. Ban bitar hi haba ubriu yo Jingpynkhuid. Kadai ke jing mat la. Ngayo iya ke ni. Ke jing long niam ke pen mat la. Kile ayu kini ki kham ken kor ia ke sengi sabatan. Ki kham ken kor ia ke sengi ban ia ki mensem ke bakodor. Takadar pi pet mahang neo jisu le khnang ke sengi sabatan pite balai. Nama pi pule nakal nang ke bahenrio. Jong ni ke gospel jong Lucas shuaban sedang ni deh ke juga jakai. Ba ndaulet ki sunran jong ugi ket kyo ke sengi sabatan. Ki farisi ki ong balai ba pile e ba mdei ban le ke sengi sabatan. U jisu dia tu la ki pim ju pule wat e kata ba debet ule. Habau tangan. Kumno bulek rong apa ke yeng blai ba u shim ba u bam ru ki pupen i ye u ye ke ba u ki babat uru de ye ke bombet ban bam le tang ki leng dohi. Da pipule ke ne u ong haki u khono brio ulang try jong sabatan ro. Fi hang ni dan ki brio ke bapaklai ni ketien rengan pensyai fi. Habau jisu ang ukhono brio kumad u jisu de try jong sabatan. Wala mat bu jisu ulang sabatan. Kesabatan gede ke sengi. Kabaki bu ke depan. Nadu ke por jong ke testament ke berem. But ublay ula ai ya kani bakin raki ko jika. Balay. Nama bakin tip anwat yo blay ya gitu ke por. Renda lawalu jisu. Ko asyu iki bakin raki ke sengi. Nama ula awan dala de. Wang ngalong try jong kesabatan. Hagi wei ki kentian. Mencuang ai fi de sengi. Mentang lawan dala de. Nai mani ke sengi. Mani nga. Burami nga. Nama nga de try. Jong kesabatan. Tinggal apa ni fi gini gini kai shedian. Adian bu jisu mi pan naga jingta po apso polong stish ki kolosai. Namar kata wat ai ba on bishar shu if ya ba bam gadi hagi sngi jong night mai lemne ga sabatan gi belang tangga sengyo. Jong ki eki berem and recommend kalang ko jong kris. Bon ba agi ni gi sngi ngi rakhi khoj ye gi sngi sabatan. Kad bangim yo ga jing koridor gi mensem ki ba koridor. At kaniga penbitar yo Jesus Christ. Tuai meda gi sngi mga naong efi. Jisu pen kia ini beriu beran ke ketiga man. Baru beriu ya piang. Angin tiap ke ketiga man kedai kejing ayai. Kedai kaba ublei ku aban pener kami ke ketiga man sungai.
Man ngada tuai ba man taga singi kalong ka jingkir ku ipi. Peladaran ke ketiga man ka bapang kabam kia. Ngini tuai. Fini omat ia ka jingkir ku no tuai. Ko pangayang ang niya play. Ngayo iken tuai men ba ujakap ukras ya lagi kiti. Baka ketiga man ka jauh ka hap hau Ephraim. Baka ketiga dia ka hap hau Manase. Walah ka jingmot ka jauh Joseph tuai. Ka ikum baka bakla. Andai memeklem bakla tuai. Melayu ilu pa ia ka dimf na ka bau Jesus siya. Baka jingpinim ka waning kong siyangigi gentle. Patruay nga danget ablay. Kaktiyan ka jame ka lang ka bamayan ka bakraw. At nga tuway ablay ka kamba ka jame. Panlong ko pa kikpa, kibadan kiktigaman. Kibalong kiktigaman. Makin yun na ka jingpalay. Makin lang ka jingkar ku ka yingsam. Makin yun iya ka puram ka jame. Kartay nga daw Jesus ituay. Amen, but Amen. Toblen kar ku ipi, ku bless you.